Dito tayo sa Candidate Soldier Course. Okay, Sir Ernest. Yes ma'am, ang qualification nato sa Candidate Soldier Course, no? Una, K-12 graduate or undergraduate, no? Katong naka 72 units. So pagkakataon na nato ni, no, na mag-apply sa Candidate Soldier Course. So kay pananglitan wala mo kapadayon sa inyong pag-eskwela. So i-grab ninyo ang opportunity, no, to take the Candidate Soldier APSAT exam, APSAT, no, mag-conduct man mediri og pre-entry mobile exam, no, diri sa Central Mindanao University. Then next, Kano sana? This coming May 17 and 20, ma'am. Dirigid mo sa CMU Yes, ma'am. Kung ma-approve ni President yung aming venue, hopefully, ma'am, kasi nagpasa pa lang mi ng request venue. Sige. Hopefully, prior to that, makapag-broadcast Yes, ka dito para ma-remind natin yung mga students or mga graduates ng K-12 at mga undergraduates sa college na mag-apply sila. Sige, or ma'am. mag-take ng exam, diba? Prior to that. Sige. So next, ang atong height requirement is 5 feet pa rin kagaya sa officer candidate course. Then ang atong age requirements 18 to 25 years old but not older than 26 upon o taking, no? So siyempre natural born Filipino citizen, single without parental obligation pa rin tayo, no? So then the last is the no pending case in any court. So dapat wala gid tay kaso, no, bisag sa nga korte. So mauna ang atong mga qualifications sa Candidate Soldier Course, no? Kagaya ko na non-commissioned officer na tinatawag natin. Then ang atong requirements na dadon during sa examination kung mag-take ta og APSAT, no? Una ang atong K-12 graduate na diploma, ang atong transcript of Form 137, no? Das iba na ang ginatawag karon na bag-o, no? Pag K-12 graduate na nay das Form 137 das ina, ma'am. Okay. Atong dati pag old curriculum dati Form 137 lang. 137 lang. Yes, so ma'am. ngayon may dash A. May dash na sa A, ma'am. So then ay katulo PSA birth certificate and the last any government valid ID. So katulad sa sinabi ni Sir kanina, hindi kami mag-entertain pag Xerox ang ating mga documents na dalhin, no? Dapat original. Dapat original jud ang atong mga documents na dadon para ma-accommodate mo for examination, no? So mauna, so ang atong mga benefits sa candidate soldier, ang atong salary as a training kung magsulod na ka sa candidate soldier sa training pa lang is 33,327 monthly. So not bad. Kasi Yes, yung ma'am. officer ay 45. 45. So there's a difference na 10. Nasa 12, ma'am. 12 pala yun. Oo, 12. Yeah. Yes, ma'am. So 12,000. ang training nato 4 to 6 months, ma'am, ang training, no? Okay. Saan naman? Sa TRACOM, ma'am, sa training command sa Camp O'Donnell, Capas, Tarlac. Kapaz Ang atong- Tarlac. Yes, Okay. ma'am. So, In Luzon. Yes, ma'am, sa Luzon. Then yon ang ating during training. Then after ma-enlist na tayo as a private, so mag-start ang atong sweldo is 37,038 pesos, no? Monthly. So may increment na 4,000. Yes, ma'am. 4,000. So, yon, hindi pa kasali yung ating subsistence allowance diyan, no?